Amahoro y'Imana mukunzi wamenye kuri radio na TV nkuko mubizi uyu mwaka nukubashaganya kugira ngo mumenye ukuri. Dufite amakuru yikubagaho duhawe n'abanyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV bari hariya kuri tele mu Minembwe aho baduhaye amakuru badusaba kugira ngo tuyatangaze vuba cyane na bwangu avuga yuko ngo ingabo za makanika zapanze gutera Gumino mu Minembwe. Ingabo ngo za makanika zanyuze mu kibira bahuruka za Karongi baje gutera pozisiyo za Gumino ngo bari bapanze gutera mu ijoro ariko ngo batinda mu nzira ngo bamare bahuruka ikibira bwakeye ngo bamare guhuruka bwakeye ngo baza kurasa amasasu menshi cyane ngo bashaka yuko ingabo za Gumino ndetse n'iza Col.Gakunzi ko zija kureba abari kurasa hafi yabo ariko ngo ari umutego babateze kugira ngo baje kureba babatege ambushi babagirire nabi. Ikimenyetso cibi bintu duhaye tuvuga ahantu barashe ayo masasu menshi cyane ari bugufi bwika ya gisirikare ya Gumino ariko ngo gahundi hari ngo nugutera pozisiyo z'Ikarongi kandi bagatera ari nijoro kugira ngo bajijishe bataza kumenyekana. Kugeza ubu dukora iyi nkuru biravugwa yuko bashobora gutera isaha IYARIYO yose mwijoro byaba none cyabuze bikabejo. Rero turasaba abantu bose bazi izi ngabo za Gumino cyabuze babasha kuvugana nazo biboroheye kubaha amakuru ndetse bakabamenyesha aya makuru bwangu kugira ngo babe hange dore ko bagahabweho igitero kandi ababagabyeho igitero bakaba bagamije kubagirira nabi. Abantu bose bumva aya makuru turasubiramo bashobora kuba bafite contact z'abari abatabazi bo muri Gumino ndetse na Gakunzi Col.Gakunzi bashobora kubamenyesha amakuru byihutirwa yuko bagabweho igitero cyatumwe kije kugira ngo kibagirire nabi kibarase kandi ngo bakaba bateganya kubatera mu ijoro rya none cyabuze ijoro ryejo. Rero turasaba abantu bose bumva aya makuru bafite contact zabo kubibamenyesha byihutirwa. Iyo ni kweli tushirikiane tujenge nchi. Ikindi kandi amakuru atugeraho ava mu banyamakuru bacu bari hari Kinshasa aravuga yuko ngo ibi bije nyuma yaho abagabo ngo bo muri RCD bari abagabo bo muri RCD b'Kinshasa ngo batanze amakuta kugira ngo abantu ngo bagende ngo bagirire nabi Col. Karemera, Col. Koboyi ndetse na Col.Gakunzi ngo babarase. Hanyuma umuntu ngo wahawe iyi misiyo ni Col. Rushombo. Uyu nguyu akaba ari muri bamwe mu byegera bikomeye bya Col.MAKANIKA n'ubundi uyu nguyu usanzwe ukoresha cyane twagiye tumugarukaho mu nkuru zacu zatambutse. Aliyeumba dunia nzima yeye yule. Aba bagabo b'Kinshasa ngo batanze amakuta ngo kugira ngo aba bagabo tuvuze haruguru Col. Karemera, Col. Koboyi na Col.Gakunzi ngo baraswe babagirire nabi. Rero turasaba abantu bashobora kuba bafite contact zabo mu buryo bwihuse kubamenyesha aya makuru kugira ngo babe hange dore ko ngo aya makuta yatanzwe kugira ngo bagirirwe nabi. Aliyeumba Kongo Kinshasa Wahawe nyine misiyo yo kugirira n'aba bagabo akaba ari Col. Rushombo. Aliyeumba Amerika. Ayo yari amakuru yikubagaho tugejejweho ubunyine kugira ngo tuyatangaze byihutirwa. Icyo dusaba abanyamurenge n'icyo dusaba abantu bose ni ukugira ngo bakumire ibi bintu nyabuneka umuntu wese w'umunyamurenge ukigira umutima w'abantu namba mufite uburyo mushobora kuvugana n'aba bantu bari mu gutuma abantu kugirira abandi nabi ni mubabwire gusigaho. Tutumva yuko umunyamurenge yagiriye undi nabi cyabuze abanyamurenge bagasubiranamo abana babo batabazi bagasubiranamo abanyamurenge bakamenana amaraso ku bwabo. Turasabye abantu bose bumva iyi nkuru muhamagare abantu mushobora kugeraho muri bari abatabazi bo muri twirwaneho bayoboye na makanika mukabasaba gusigaho kugira ngo ejo nejo bundi hatabaho gushomborozanya abantu bagasubiranamo bakarasana. Kuko mubizi aya maforce ya Gumino ndetse na Col.Gakunzi ni abantu nabo bafite intwaro
baza bavuga ngo ntawe uzusangira n'udakoramo. Ntabwo bazagenda gutyo gusa ngo babagirire nabi abandi bahagaze. Urumva nabo bazagerageza uko bashoboye kose birwaneho, usange habayeho kurasana. Namba ku ruhande rumwe hapfuye bangahe, ku rundi narwo hazapfa abandi. Please turasaba abanyamurenge bose guhaguruka kugira ngo iki kintu bagikumire kitaraba. Murakoze cyane. Kuri mikro yari umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Iyi ngiyi yari Menye Ukuri Radio&TV nkuko bisanzwe. Uyu mwaka ni ukugushaganya nkuko bisanzwe kugira ngo umenye ukuri hanyuma wibature. Reka tubonane ubutaha mu biganiro by'ubutaha. Murakagira inka. Yeye yule aliyeumba Kongo Kinshasa. Please like, share, and subscribe.